I pozdrav ljudi, penjam se ovdje i dobrodošli u moj novi klub. Danas ćemo igrati Free Roam City Online. Odigrat ćemo otprilike jednu, dvije trke i to je otprilike to. Ako želite, pišite u komentar, ima tu i Tetran, ima svačega. Pišite u komentare. Idemo na server, Free server 10. Idemo spa. Što ovdje je? Uzimamo ona moja omiljena kola, a to su ova. I ovo sam ovdje. Trka počinje za 75 sekundi. Posjedite kanal Alex the Game.
28 sekundi, idemo malo se. Nema kada počinje trka počinje za 10 sekundi. To je to ljudi od ovog klipa. Vidimo se u